Jingrakhe Sngi Laitluid ka bah Mawphor Mawphor Road Civil Subdivision kalong ka ba ipu ipiang hakapor man step uba Methodius Dkhar MLA ka than ula Pynher Lama lairong jongkari hakati ka sngi lawan bana shimanta da ki skul ba pher haringkat ka jingyat march past hakaba ukong san ula shim ka salute. Taking the salute is the boys' contingent of Christ King High Secondary School. Kejala ka Penteri Kamru ya ka Cancer Care Project kaba Ningkong High East Khasi Hills District kaba way po way kibala palat ya kalai post nem kinyo kalat balit screen namta kacing pang cancer anda kene kacing persang kolong kabajam and sa Penteri Kam ya ka project sa kiway ki district. Abang ipai sa kapuli buti dan ke education kadai kuai ni kita nak kepada kam nak sarkar bahkan penklannya ke jinglong ke jingim bat jong kinong song sinong barmara ekor kom trikam ke bathamai katnat puli buti ka sarkar Meghalaya kala menjur bantau ya ka Meghalaya State Education Commission hau nai wing arjar arpuar